Mwaramutse neza mukomere cyane abakunzi b'Intare Official, igitondo cyiza, umugoroba mwiza, ijoro ryiza, isasita nziza, buri muntu yiyumve aho aherereye mu mpande zose z'isi, mu burasirazuba, mu burengerazuba, mu majyepfo no mu majyaruguru. Mwese ndabasuhuje, abari mu migabane igiye itandukanye mwese ndabasuhuje, ibihugu bigiye bitandukanye mwese ndabasuhuje, mbifuriza gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo. Ni Clever Bemba mbazaniye rero inkuru zishyushye, turaje turebere hamwe umujyi wa Uvira byawugendekeye gute, abakomando bawufashe ni bande, ibyo byose turaza tubigarukeho. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri turaza turebere hamwe baba Wazalendo, FRDC, FDLR, FDNB, imbonerakure bari mu gice cya Minembwe. Ubu ngubu inzira bafite ni iyihe, baranyura he, barajya he, ko batangiye kwikura mu bice? Ibyo nabyo turaza tubirebeho. Turaza turebere hamwe urupfu rwa Magloire Paluku uburyo yarashwemo. Eske guverinoma ya Kinshasa yaba ifite uruhare mu kuraswa kwa Magloire Paluku? Turarebera hamwe no hirya no hino uko byitwaye, yaba muri teritware ya Shabunda uko bimeze, muri teritware ya Rubero, muri teritware ya Warikare, muri teritware ya Masisi ndetse na teritware ya Ruturo ya Masisi. Tubifurije rero ikaze, tera udutebe mubashe kumva amakuru ku Ntare Official. Ubu ngiye Clever Bemba nibereye hano muri teritware ya Uvira. Muri teritware ya Uvira rero ndaje mbabwire uko byitwaye, uko imirwano yagendetse, uko gufata Uvira 100% byaje kugenda. Ese ni bande, niye bataliyani cyangwa niye brigade ya mama 23 yabashije kwigarurira uriya mujyi wa Uvira? Ndaje rero kugira ngo byose tubyumve. Reka manze nasuhuza Colonel Gakufe ari bamwe mu bakomando n'ubundi bingiye baraza. Murabyibuka ko yavuze ngo mu gihe bamuha uburenganzira we yamanuka isaha nk'iyo yari ari kuvugiraho, yaba ari kubwira Afande Makenga amubwira ati Afande nicaye muri ya hoteli nayo ndi kunywa agafanta hariya muri Uvira. Iyo hoteli se baba bayicayemo koko? Turaza turebere hamwe n'ubundi nabyibagirwa. Abacanshuro b'abazungu bongeye gufatirwa hano muri Uvira, aho se barongera babwira ngo kwikiri, mu gihe Intare za Sarambwe zari zarababwiye bati umucanshuro no tuzongera gufata nabyo kuba ngo turamwohereza, ahubwo tuzamushyira mu rukiko. Ubu bacanshuro bitegure ko bagiye kwinjira umunzenze bakaba imfungwa z'intambara. Uvira rero n'itangazo mama 23 yabashije kurisohora ivuga ko Uvira yamaze gufatwa 100%. Uhereje bundi Uvira ritarafatwa 100%, ariko yaje gufatwa 100%, ku buryo Intare za Sarambwe wenda turaza tubirebere hamwe. Eske abahafashe ni bano baturutse muri Plaine de Ruzizi cyangwa hari abandi bakomando bari muri Haut Plateau, bari muri ya misozi? Muribuka najyaga nababwira bati hari igihe Intare za Sarambwe zizamanuka muri Uvira zitera intosho, zimanuka zitera amabuye, zimanuka zigenda zifata zikoresheje icyo bita ibuye, zikamanuka zitera intosho kuko zari zaramaze kuniga uriya mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira rwose waramaze kwigira mu kantu nakwita ko ari agatebo. Mu gihe cyose Intare za Sarambwe cyangwa mama 23 na MRDP twirwaneho bagombaga kumanuka n'ubundi bakaza bagafata uriya mujyi kuko bari barawuzungurutse. Operation rero ngiyi, operation yose aho uko yitwaye naho yaturutse nuko yagenze. Mutega amatwi rero mubyumve neza. Murabizi ko Intare za Sarambwe zaraje zifata hano Kamanyora. Uramanuka ugeze hahandi ku bistati bya bindi byo kwa Mabutu, babwiza ukuri bya bindi byo kwa Mabutu. Intare za Sarambwe rumanutse ugiye kugera Gatogota, Katogota rero yaraye ishyamba. Kuva Katogota ugera Uvira hari harimo barriere z'abarundi, barriere za FRDC, barriere z'Abazalendo, barriere za FDLR zigera kuri 420.
bariyeri 420. Nge najye inzira nanyuzemo nasanze harimo icyo bita amabariyeri baragiye bacukura indake niba ari communication hafi ya bariyeri ku buryo bateraga intambwe metero 100 ugasanga harimo bariyeri, metero 100 harimo bariyeri. Murabizi ko abaturage ba Ruberezi, abaturage ba Ruvungi, biriya bice byose birirwaga bataka batabaza ati mama 23 mwantaremwe mwadutabaye, ati mudutabare mwantaremwe. Intare za Sarambwe rero ziravuga ziti ntago tuzakomeza kubaho tutabatabaye koko nkuko mubivuga, ahubwo igihe niki kugira ngo tubatabare. Intambara yaratangiye rero, abarundi barifora kuko nibo bari bafunze imbere, abarundi nibo bari bafunze imbere. Ngewe nageze n'ahana abarundi bapfiriye, abarundi benshi cyane, abarundi umubare utabara. Barangije bafata twadufuka two bajya bashyiraho niba ari utwo kurinda, niba ari ndatwita ngo na mantibare, niba ari ibiki sinzi ucyo batwita. Bakubise bombe irazigwa muri communication, abarundi bagera muri 40 barapfa. Nge nahageze hari kunuka kuko niba ari imirambo y'abarundi imaze nk'iminsi nkingahe, ibyo ngibyo igomba kunuka mu gihe bataje wenda ngo n'abakuru waruje baze kuyitera imiti. Noneho intare za Sarambwe zaraje zikubita kariya gace kariya za muri ya Plaine de Ruzizi, hagati ya Gatogota na hagati ya Rubereki ya Rubiri ya Ruvungi. Zirakubita harimo kuva Gatogota ugera Ruvungi hariya mu kiyaya, donc mu nkengero za Ruzizi harimo amabariyeri agera muri 60 kuva Gatogota ugera Ruvungi harimo amabariyeri 60, harimo amadefense 60. Muri amadefense harimo abagenerali bagera nko muri 60. Ufite imbunda 5 yitwaga general, ufite imbunda 2 akitwa general. Noneho hakurya reka mbabwize ukuri, kuva ku muhanda s'il vous plaît ugenda ugera hakurya, niba ari mu Burundi urareba ku nkengero za Ruzizi harimo abarundi anaribo barashe baza batera ibombe kuri ya antene, iragenda irashya. Antene nago irahubuka ngigwe, ariko baragiye barayitwika neza iracumbeka. Ni kuri wa musozi, wenda ndaza no kwafotora nongere mabereke, bahatera ibombe. Yarivuye hehe? Yarivuye mu Burundi. Intare za Sarambwe zaradivanshije, ziraza zirakubita Gatogota, zirakubita ziragenda zigera Ruvungi. Simara kugera Ruvungi zarakomeje n'ubundi zirakomeza zigera za Bwegera, zagiye zifata ibice bigiye bitandukanye kugera za Kiriba, za Runingu, za Sange, zirakomeza kugeza igihe zagereye Uvira, zikuramo ya madefense magana yarari hariya mu nzira. Intare za Sarambwe zakomeje iriya route nationale numero 5, ariko zari zamaze gupangana n'abandi bagomba guturuka hejuru muri ya misozi bakaza batera intoshe nkuko nabibabwiye hariya muri Uvira. Reka nshimire Colonel Badege, Colonel Gakufe, ndetse n'iriya brigade iyobowe n'ubitwa 03 ufite brigade ya special force ya 23 03. Iyi ariyo yamaze kugera muri Uvira ya Colonel Justin. Colonel Justin, Imana ibaha umugisha, mukomere cyane kandi mukomere ku ntego, mukomeze ku muhigo, Imana ikomeze ibagenda imbere, mukomeze mubane n'abaturage kandi mukomeze murengere abaturage. Iriya special force rero, special force iyobowe na 03 Colonel Justin, baragiye baragenda baripanga, baraza binjira Uvira, ariko hari abandi special force yaturutse mu misozi hejuru. Ubundi Wazalendo, FDLR na FDNB babasigira uduce tumwe, nabo ubwabo kugeza amagingo angangiye nababwiza ukuri kuba ki Wazalendo, FDLR, FDNB bakishishe hariya mu mujyi wa Uvira, ariko bari buze kujya bagenda batoragurwa isaha ku isaha, umunota ku munota, bagenda bafatwa n'intare za Sarambwe, bagenda bafatwa mu buryo bwihuse, niko nabivuga. Abandi biripotinga kugeza amagingo yangaye, ariho benshi bakomeje kwiripotinga mu ntare za Sarambwe bari hariya muri Uvira. Operation rero intare za Sarambwe zabashije kwinjira, izari zaciye hariya muri
kuri route nationale nimero 5 zinjira mu mujyi mu masaa 5 za ninjoro. Bakimara kwinjira mu mujyi baje basanga muri centre ville bamaze kugenda, Wazalendo, FARDC na FDLR bamaze kuvamo. Bamaze gusanga bamaze kuvamo directly hariya kuri bureau provisoire ya province cyangwa bureau ya annexire. Baje kuhasanga hari abo muri Colombia cyangwa abacanshuro bavuye mu bihugu by'amahanga. Intare za Sarambwe zirababwira bati sha aho ngaho tugiye kubereka, barabafata. Babacanshuro nababwiraga bafashwe, ndaza kubigarukaho nikamaze nangiza ino operation n'ubundi yo gufata uno mujyi wa Uvira. Wazalendo rero na FDLR bazamutse berekera muri kiriya gice cyari kuri route yo kwa Mwami, abandi bazamuka berekeza kuri Jemi, bazamuka muri misozi. Murabona ko Uvira ni umujyi munini cyane, ni umujyi munini cyane kandi ni umujyi utuwe n'abaturage benshi. Ntare za Sarambwe zaragiye zirawupangira, zimaze kuwupangira ziravuga ziti uno muhanda werekera Makobora tugomba kufunga kugira ngo atagira Wazalendo bongera kuvamo na FDL ndetse na FDNB. Babandi baciye hejuru mu misozi batangira kurwana n'izo Wazalendo nazo zaziri kuzamuka mu misozi. Ikintu bita ibombe niho ryaturitse ku munsi wa kabiri. Intare za Sarambwe zageze mu mujyi wera nko masaa 5 kuzamuka hejuru mu munsi w'ejo. Ibombe cyakoze ikintu bita guturika, bararituritsa umuriro uraka, bararituritsa umuriro uraka. Kambwire Colonel Ganishuri bamaze kugira Bujumbura. Ganishuri, iwanyu ni muri Masisi, Bujumbura si iwanyu. Uri kwitwaza iki ibyo by'amoko, ibyo by'urimo muhungu wa Masisi? Wakwiripotinze muri mama 23 ukareka kubungabunga. Nawe uraba nk'abapendo, uraba nk'abandi bamaze kugenda, ubu ngubu bakaba barabuze n'uburyo bakongera kuva hariya.Ganishu, ntizi ko ufite ubwenge burya ntabwo koko wakwihanganye ukagendera mu kuri, ukumva ko Intare za Sarambwe ine ni cyama irengera umuturage ndetse nibye. Kihangana ugakomeza ukaba wagaruka. Komanda secteur nababwiye ko yamaze kugenda. Komanda secteur amaze kugenda, Jean-Jacques Purusi yamaze kugenda, umwungirije maire de la ville bose bamaze kugenda, bakavuga ko bamaze kwigerera muri Kindu. Muri Kindu akaba ariho bibereye. Bivugitse ngo mama 23 iratangira gukoresha mitingi zihuse izikoresha abaturage ahangaha muri Uvira. Reka dusimbuke rero manza najya kuri Magruare Paruku, ariko mbere uko njya kuri Magruare Paruku wabashije kwicwa, reka manze navuga Wazalendo zambonera kure bari muri kiriya gice cya hariya muri hariya muri za Ndondo. Se baba bari kujyahe? Se baba bafite inzira yo bongera kunyuramo? Noneho kanoneho nabyo tubirebe bakunzi b'Intare official rero eka tubirebere hamwe uko byitwaye. Inzira se barayibona? FARDC se barimo bo barabona inzira? N'ubundi ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi zikuye ku Ndondo bidasubirwaho. Ni impinduka ikomeye mu misozi y'Umurenge. Kuyikura si uko bari bashaka kugira ngo batange umutekano, ahubwo kuyikura ni ukubera ko bari bashaka kugira ngo badapfa nk'uko bagenzi babo bapfuye. Nababwiye ko ejo hari umukapiteni witwa Innocent wapfanye n'abandi ba FDLR hariya mu mujyi wa Uvira, ndetse imirambo y'Abazalendo ikaba ikomeje gushakishwa na Croix Rouge. Amakuru mashya aturuka mu gace ka Ndondo kari muri groupement ya Bijombo muri territoire ya Uvira Kivu y'Amajyepfo yemeza ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'iz'u Burundi zikuye muri ako gace burundu mu masaha y'ijoro ryo kuri uyu wa gatatu tariki 10 z'ukwezi kwa 12 2025. Abaturage bahatuye ndetse n'abakurikiranira hafi umutekano batubwiye ko kuva mu masaha ya 2 z'ijoro nta musirikari ukiri kugaragara muri ako gace.
umwe mu bahatuye yagize ati ubu nta musirikare wa FARDC cyangwa uw'u Burundi ukigaragara ku ndondo, bahavuye bose. Ubundi buhamya bwiyongera kuri ubwo bwemeza ko ingabo zari zicumbitse mu duce twa Mungeti, Murambya, Gahuna na Bijombo centre nazo zavuye muri ako gace zerekeza inzira inyura mu Minembwe, bikekwa ko zishobora gukomeza Mpwezero, Bibogobogo na Baraka. Ahangaha rero barasanga ko kuko imipaka yose ihuza Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibice byamaze gufatwa na M23 harafunze. Bakavuga bati nitutagenda ngo tujye guca kuri ya mupaka uri hariya muri za Tanganyika duciye hariya za Baraka, naho M23 iraza kuwafata, turahera umubara dusya. Murumva ko ino ni strategy imwe ikomeye intare za Sarambwe zamaze gufata, ziraza zifatura mu gihe Uvira ndetse no muri misozi yo hejuru. Babandi bari hejuru baravuga bati nta handi ho dufite ho kuzanyura, reka dushakishe uburyo hakiri kare dushake inzira twebwe tuyishakishe. Ni ukuvuga ko Mungeti, Murambya, Gahuna na Bijombo centre nta ngabo z'u Burundi nta na FARDC zikirimo, zikuyemo. Zafashe iriya nzira yo kwerekera Minembwe, bacyariya za Mpwezero bari kugira ngo bakomeze Bibogobogo na Baraka. Ku makuru ufite nuko hariya muri Baraka hari ingabo z'u Burundi, ingabo za FARDC, ingabo za FDLR zimaze kuhagera, ariko ntabwo mpamya ko ari zose, kuko hariya za Ndondo hari abasirikari benshi b'u Burundi. Ni ukuvuga ngo bari kugenda bivanamo kuko bamaze gutinya, ndetse na komandema yabo basanze ko iri feke, ku buryo batapfa kwiteza intare za Sarambwe, batapfa kwiteza amadubu. Ibyatangaje menshi nuko ubwo ingabo za FARDC n'iz'u Burundi zavaga muri ibyo bice ngo barashe inzira yose banyuramo, ibintu byateje ubwoba n'urujijo mu baturage bari basanzwe bahatuye. Birabyo kurasa rero kwari ukugira ngo bishakire inzira, kuko bazi ko, reka mbaye urugero nka Koloneli Badege, n'umwe mu bakomanda bakomeye, ariko bazi no gutega ambuscade, bazi gutega ambushi zimwe zikaze. Ni ukuvuga ngo mu gisirikare iki aratega, iyo yaguteze kugira ngo uzamucike, ubu uri umuhanga, ubu uri umugabo, ubu ukomeye. Baravuga bati reka tugende turasa kugira ngo wenda tutaza guhura na ziriya nkomando bariya ba Dabusirindiya, ba Ekotango n'abandi bari muri kiriya gice, ba Colonel Padiri. Bariya ni abantu b'abatekinisiye, ni abantu bakaze umuntu atapfa kwivanamo. Mwajya mubona uburyo Zerosiri yagiye yambuka iriya migezi agenda ari kumwe n'intare zimushagaye, bavuga bati n'ubundi buce turabufata. Bibaye mu gihe Alliance Fleuve Congo M23 MRDP twirwane imaze kwigara umujyi wa Uvira uri mu ntera no uvuye Ndondo, ibintu bikomeje guhindura isura y'umutekano n'imiterere y'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Kinshasa mu kanya, Kinshasa iraza gufatwa mu kanya. Kinshasa nayo murumva intare za Sarambwe zamaze kuyigeramo, amadubu yamaze kuyihagera, kuko ndahamya ko nta kindi gisigaye. Intare za Sarambwe zikomeje urugamba, kandi intare za Sarambwe Kinshasa, kandi abantu batangira bagashotora intare za Sarambwe ni abaginga bo muri FARDC, ni abaginga b'Abarundi. Abarundi noneho se murakomeza mwerekeze Karemi, Abarundi se noneho murajyahe? Neva yabuza yaciye na yamera ati ngewe ubundi nari ndi umufasha, ariko ba nyirabyo niba bibananiye ngo ngewe ngo ntacyo nakora. Wabyijanditsemo utazi uko biteye, ariko ndahamya ko noneho ingaruka z'urugamba, ingaruka z'intambara ziza kukugeraho mu gihe Uburundi bwakomeze kwijandika muri ibi bibazo.
hano ino nkuru ngo mu itangazo ryasohowe kuwa gatatu umugoroba umutwe wa Alliance Fleuve Congo ma 23 twirwaneho wahamagariye abasirikare ba FARDC n'imitwe ya Maimai Wazalendo bakihishe mu mujyi wa Uvira n'ahandi hafi aho nko mu misozi kwishikiriza nta mananiza mu rwego rwo kubahiriza amahame y'ubutabazi n'uburenganzira bwa muntu. Ubuyobozi bwa ma 23 Alliance Fleuve Congo MLDP twirwaneho bwatangaje ko bubizeza umutekano usesuye kubazishikiriza kandi bakazafashwa mu buryo ukwiriye nk'uko biteganywa n'amategeko mpuzamahanga arengera abasirikari bashize intwaro hasi. Ku bijyanye n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zaba zafashwe cyangwa zigikorera muri aka karere, Alliance Fleuve Congo MLDP twirwaneho yatangaje ko bazitabwaho mu buryo bwizewe ndetse zizashyikirizwa ku mugaragaro leta y'u Burundi. Byose bikozwe hubahirijwe uburenganzira bwa muntu n'amasezerano mpuzamahanga. Iri tangazo rije mu gihe Alliance Fleuve Congo ma 23 MLDP twirwaneho imaze gufata umujyi wa Uvira w'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo, aho ikomeje kwagura ububasha bwayo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kwinjiza abarwanyi keba mu nzira y'amahoro biri mu murongo Alliance Fleuve Congo ma 23 twirwaneho baharanira. Bivugitse ngo abarwanyi b'abarundi mwabyumvise mu itangazo umuvugizi w'icyama wungirije Dr Oscar Barinda yatangaje aravuga bati twebwe dushaka kugira ngo ibihugu bituranye na Alliance Fleuve Congo ma 23 byose bize bibemo ubushuti. Murabona ko Uganda igice kinini gihana aho Alliance Fleuve Congo ma 23 iri n'abaturanyi beza barahahirana. U Rwanda yaba muri Rubavu, Kabuhanga ndetse na Rusizi barahahirana, abanyarwanda barambuka. Ntabwo bashaka kugira ngo umuturage wo mu Burundi hejuru y'ubugoryi bw'abadede bizagize kugira ingaruka ku baturage b'u Burundi, kandi bo ntacyo bigeze bategura nta nicyo bigeze batekereza, ahubwo ari ubuyobozi bubi butabatekerereza icyabagirira akamaro, ahubwo bakabatekerereza ibyo kubica. Rero baravuga bati twebwe n'ubundi nubwo twabafatiye hano ku rugamba aba basirikari b'abadede, aba basirikari baba muri FDNB, twebwe tuzababahereza ni benshi, abandi barapfuye, ariko aribo benshi bafashwe matekwa bagomba kuzasubizwa igisirikari cy'u Burundi. Rumvikana? Ndahamya ko ibi byo birasobanutse rwose 100%. Aha rero reka nsimbuke injye kuri no nkuru ya Magloire Paluku wabashije kurasirwa hariya mu mujyi wa Goma. Ni ibintu byabaye ubwo uriya musaza yaravuye ku kazi, araza akigera iwe araswa amasasa agera muri 7 mu bitugu. Magloire Paluku yaraje hariya muri centre ville. Reka mbibutse ko guverinoma ya Kinshasa yamaze gukora deployment, yohereza abantu bagomba kujya bakora ibitero by'ubwiyahuzi, yaba mu mujyi wa Bukavu, yaba mu mujyi wa Uvira, mu mujyi wa Bukavu, umujyi wa Goma no mu yindi migi ikomakomeye igenzurwa na ma 23 kugira ngo bajye bica ubuyobozi. Ma 23 rero murebe kure muvuga ati izi ingegera zo muri FARDC bohereje ahangaha dushobora kuyadushipota bakibuka badukuyemo umwuka. None ikintu kiriho tubarwanye tubahige. Hariho benshi bagiye bafatwa ari mu mujyi wa Goma ndetse no mu mujyi wa Bukavu, bamwe bagiye banakora bya bitero byo kwica abaturage kugira ngo bajye bafotora berekane ko ma 23 ariyo iri kurasa abaturage. Magloire Paluku numwe mu bana bafite radio television Kivu 1 nditeza guhunga ajya gukora muri ministeri y'itangazamakuru ara muri Kinshasa muri cabinet. Nyuma aza kuva muri Kinshasa aza muri Alliance Fleuve Congo ma 23 ahangaha mu mujyi wa Goma. Ndetse byagiye binavugwa ko bamwe bagendaga bavuga ati Magloire Paluku niwe ugiye kuba guverineri, ariko Magloire Paluku yabashije guhura n'igitero rwose araraswa. Gusa icyo navuga Imana imwakire, ni ibintu bibabaje kandi ni ibintu bitangaje, kuko n'ubundi yarari muri departement ya communication y'icyama.
cyangwa 23. Icyo navuga Imana imwakire. N'ikindi wenda nakongeraho nuko ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo 23 bugomba kuba hange n'aba bantu boherejwe na Kinshasa, bugashyiraho ubundi bwirinzi kugira ngo birinde Kinshasa n'ibitero byabo. Reka mabwire rero, umujyi utayiwe n'umujyi wa Karemi, umujyi wa Kindu, umujyi wa Warikare, ya centre wa Warikare nukuvuga ngo ni mu masaha nganga y'ima 23 kibira bakubise. Mwari muzi uko bari abawazalendo hano birirwaga bavuga ati ngo twebwe ngo siye wazalendo ngo bamusindi Kivu atuko sabari bamunoro Kivu, ariko intare za Saramwe ziberetse ko zifite imbaraga kubarusha. Warikare hari kwa Gidoshi Murayi nuvuga ngo nakanya gato bakaba bamaze kuvamo, Kisangani kaba igiye kwinjirirwa, Rubero kinjirirwa, Butembo ikinjirirwa, intare za Sarambwe zikaba hose zirahageze. Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza. Abatari bakora subscribe, kore subscribe, mukore share, ubundi ibiganiro byacu bibagerereho ku gihe. Imana ibaho umugisha, mujye imagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Ciao ciao.